Ya. Udah baca ikut kan? Iya. Sama udah deh. Seru. Apa kok? Ini petani ki. Iki lah. Iya. Celoro. Entar nih wi. Nih iki loro iki engko wis suwi lho iki jam 5 mulai. Iki price pecahan lho nek. Puro. Wis. Ya. Berapa nih? Kalau kita maju, mudah kita. Kira? Toro, halo. Musim kita besok. Lu tengok. Toro iki. Bisa lepas ora we? Aku langsung lepas menale. Di mana? Mau pro cara tinggi ya? Sudah. Kalau ikut ketek mas. Mau kelar masa aku tembok ya, timbas kucing kelar. Ratak. Aduh. Aduh. Pak Lurah. Udah kok kagetan. Sumpetku makin bikin kita gendong. Udah iki sementai sekarang. Pakai pengeran mau lagi gampang kamu buat. Itu kono lho. Aku mulai so. Duh. Sekar. Mau ikine lho ora karana apa kowe. Kok nase. Terus. Nah. Apa hadis? Nanti dong. Boom.
Ferrari baru. Sobat tadi. Di mana? Wis iki.